مزن وزیر شہباز شریف بیرک گولڈ کمپنی چیف ایگزیکٹو آفیسر سی ای او گندنند کتک گندنند نیاما ریکوڈک منصوبہ ہانا پاکستان بہارا پاکستانی کلدار ادائیگی سر اتفاق کتک مزن وزیر شہباز شریف بیرک گولڈ کمپنی وفد سی ای او مارک بروسٹو سروکیا گندنند بتک گندنند ریکوڈک منصوبہ سرا سرمایہ کاری پاکستان بہر پاکستانی کلدارہ ادائیگی سرا اتفاق بتک ملاقات مارک بروسٹو مزن وزیر ریکوڈک برجائیں دیم روی کارا پیش رفت بابت آگاہ کتک مزن وزیر گوشتا کہ منرل سیمنٹ بیرک گولڈ و میان استمانی کمپنی شرکت سرمایہ کاران بھیسے بحالی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل چا ممکن بتک آئی ہم گوشتا کہ پاکستان خاص کر بلوچستان گواجنا چا مالا مالیں قدرتی گواجنا چا بھرپور استفادہ کنگے واسطہ حکومت ترجیح بنے سرا کار کن گئیں ریکوڈک منصوبہ بلوچستان اور دمگ دیمروی واسطہ گیم چینجر ثابت بھی یہ منصوبہ ہانچا صوبہ دیمروی اور محلوکانی واسطہ وشحالی وحد بندات بھی مزن وزیر ہدایت داتا ہے کہ منصوبہ سرا عمل درآمد واسطہ سرجم متعلقہ ادارہ وتی ذمہ داریہ سرجم کنا مزن وزیر گوشتا کہ منصوبہ سرمایہ کاری چا دمگ دیمروی سرا مزن رقم خرچ بھی مزن وزیر شہباز شریف بریفنگ داتا کہ ریکوڈک کمیونٹی ڈیولپمنٹ کمیٹی جوڑ کو تک بریفنگ ردا ہمائدین مقامی مردمانی دیمروی واسطہ منصوبہ ہانی نشاندہی و تکاں ریکوڈک منصوبہ مقامی مردمان روزگار مہدیک بھو گئیں